Temporada di fin di anno, ta temporada con ti interamente clubci e sei te binco su problema non tambe pa e mascota na casa, cacionan, non solamente na casa, per ribacaia tambe cacionan con ribacaia. Nós está junto com o veterinário Peter Barnson aqui na Wayaka, na veterinário na Wayaka, e te quando nós um tique riba e com tá bom para atender com e animal lang aqui no momento que tem temporada aqui. Quando nós um tique, que tá bom para hasi? Tin tres medidas que por echt conseguir e prometa percurar com o cachorro tin of pushitame tin bandje bisti com o número de telefone ribadje. We usam een veldstift, we usam een tag natuurlijk, maar dat is toch ook important. Zie je caso ete hui, ete bij Leo Vericas, hendet in telefoon, zo noemen de telefoon, dan pojama directamente, met de mas die hebben hij bocaccio back. E die dos sta eigenlijk evitar ko ete bij hui, zij bopasseri pa ding kas of ding un lugar ko te bon sera. Si por con tiki sonido, maniera un radio, ko te demp un tiki tu de klapsjenan. Ainda botin hobby cachorro, kuta bira hobby nervio, kui klapse dinge situação aí, dus cachorro kuta será, pero kuta asina nervio, kui por hasta quebra porta, é bom para donan pildenan contra klapse, para tranquilizanan. Não te worden ben natuur veterinário nan, nós ben een cara de 7 di ma ainda te cu 6 di a noite, pero el último dia 31, nós será 11 di ma ainda. Dus bimbos que na hora, na tempo, para banota mestan lamentar e bacachota que era sofrer. Piloto bom, então com hobby para mim que quizás a temporada druk of hora druk que é meia-noite de bia. Ik piloto aan te trainen hierheen, dan comincia a trainen dus zo'n 20 minuten ongeveer. En dan sigi trainen pa 8 ora. Dus per botta hai nan ding un saco con aldo con piloto con si su treinamento te acaba, bo por donar outro para prolongar e effecto. Un piloto tá para 10 kilo. Dus pero saita ora boto bin busca bo pildenan eta nota como mas donan. Danke. Palavra di Peter Barnson, a botar também buscar bo pildo pa calmante di bocacho pa e pohabre un anya tambe tranquilo 5 te guardo molestia e afectar pa il sonido non fuerte dentro otro clapsi dan pagara etc. Un via más, non sta che bibi directo for di Wayaka pa tres informazioni importanti per comunità di Aruba.